Bafethu yazi i-country yethu the way engakhona guys, it's getting worse each and every day. Yazi kahle kahle lento elapha eSoweto. Okay, sibuya la as Santaco, like in terms of your contest about the public violence ekuba ngathi against i-tax industry. Yazi akhambani bafethu desithola la lentwana njengoba isiboshiwe le A1 yaconfessa la ukuthi one of the guy le abamshisini lo mjide be-inhale driving, but at the same time uye ebe deliver i-drug lapha eMamponya Mall. So leza sehostel sezabhayiziseka ilo mjida ose-deliver i-drug osepintshwe i-security fidelity guide le ibikhona uku-authorize in and out lapha eMamponya Mall. Boshule lo security manje. Hey, so laba nje bezomshisa behamba nge-Uber behla etaxini, they disgusting statement ukuthi is like kube ngathi it's a taxi violence or something. Lapha khanjiswa i-drugs kahle kahle, i-drugs elihanjiswa lapha ya kuno-Knoxman osegeyithini ema-securityini eMamponya Mall. So kwase crosswana lapha kusetshenziswa lo mfana lo obuya oLundu ona 1 week ngoba sekuxoshwe laba asebedala besebenza la. Waqhashwa lo mfana owazi ukuthi hayi shayisibam lo mfana obuya oLundu, wathi hey wena awuqhubeka le job laba sibasibazi lezi intwana zivuthekele zasehostel day sengibhayizisiwe lapha ya ngoba kuzoshiswa le ntwana le. Hayi South Africa bafethu, hayi hayi khohlwana, hayi khohlwana. Akithi manje uthi uSherman if i-taxi industry eyenza lento akuhluphi ke. So all to find out labantu asebeboshiwe no bebehamba nge-taxi ene-sticker sase-STS but akusibo driver bama-taxi laba sebeboshiwe. Bafethu kanti ikhabani la eJozi ayinobele ngakhetha mina hayi wethane ngehlo ngenzathu ngathi no, it's not a taxi violence leya. And manje ngabe umphakathi usushise ini i-quantum ngoba abanalwazi bona babona ngathi manje vele sekubhayiziswe obeveshiswa vele ilo shisiwe lo abasindile bese kudiscusswa ngabo ukuthi hayi kwengazathi vele bekushiswa ama-e-hail transport kanti nix vele lo beshiswa vele uye lo osusela bebevele benza indabandaba lapha eMamponya waqhashwa yena bemusha wabuza oshiswa yilezi-ke manje spices. Hayi mzansi guys.